Bol ketdi buna. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilarim. Qandaysizlar? Amansizlarmi? Bugun уже 15-dekabr 2024-yil. Bizda soat уже qancha bir 2:30 bo'lib qoldi. Hozir biz Safa degan Safa Marfa to'sunda chiqib o'tamiz. Safa degan to'l o'rtasida chiqib o'tamiz. Safadan Marfaga chiqib qaytganmiz. Marfadan Safaga chiqib qaytganmiz. 7 yo'li. 7 yo'l chiqaymiz. 7 yo'l aylanamiz turganlar. Ana chiqib turibdi. Ana shunday. Biz hazır Mekke şehrinde Ağustos'ta. Biz hazır Mekke şehrinde Ağustos'ta. Buradayım burası. Bizim kanalımızda kaltır basın görüp durmuşlar. Havanın içine girip 7 yol aylandık. Kabağa'da Yemi gayra bisikletçi vardı. Safa Marfa Tosun ortasında çıkıvatağız. Kuş kuvat yes dadil dağına da kalırsa Allah kuvat verse buna avam şuurdap cüret 90'a çıkıp kalan avam bul. Kuş kuvat 5 eken. Kuş kuvat 5. Kudayım bursa. Dua kılvat çat. El gök gün vur. Allah Teala şeye gelgenlerce duaların, kılgan ibadatların Allah Teala kabul kılsın ha. İnşallah. Bağırdığınızın dualarınızı kabul Yıl kılsın. sayın gelişin yerge Peygamberimiz ziyaret kılıp kava taşta aylanıp Farslarda atkarıp gelip yetişke mümkünçülük versin. İnşallah. Yeli yurt tınç bolsun. Kimler savaşır. Sponsor kılıp kimler sağa yardım ve sallaktan ömürlerine bereke, imanları salamat kılsın, işlerine iyilik olsun, bülbül olsun, ağırlayıp tıştık olsun ha kuzu. İnşallah. Allah Teala şol adaldan rızkı tapkanların berekesini versin, Allah Teala iki düğüne baktırılık versin. Kam olmasın, harvasın şuna. Her daim şuna elдің hizmetinde elge yardım verip жүрөбүз. Мынакей туғандар, мен урматтуу Директор кашпаса өтсө. Красный кайындаштарым, мынакей рахмат, Алла разы болсын. Атында дуа кылдык, иншалла жана кабада. Sizler de gelingler, sizler de ушул Allah Taala farz kılgan tavaptı, ziyaratты el жасап getiringler. Ağacılık safarına gelingizler. Bayka айтып коюңузчу, неме? Nere? Кандай болду атана? Өтө жакшы Кудай кааласа, мүзөттү күч кубаты жакшы. Эгер биз анчам жала качып кетти. Баардыгы жакшы, тегеренип күттүк. Азыр тавапты кылып 7 жолу айланып, каванын ичине кирип, эми Safa Marfa Tosun ортосунда чыкып атабыз. Жакшы барды. Елдер аябай көп экен. Елдер көп, барды ошол милдеттерин аткарып жүрүшү. Айтсаңыз, сиз буга чейин ниет кылгансыз тура бул жака келишиңизге? Эми ниет кылганмын, эми Аллах Таала насип ата кылган экен, ушуга келип мына амал кылып атабыз, амалдап атабыз. Вальхамдулилlah. Окей. Елдер тегерен. Аллаху акбар. Жамаат келди. إن الصفا والمروة من شعائر الله شعير الله لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له
له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد وهو على وهو على كل شيء قدير. كل شيء قدير. لا إله لا إله إلا الله إلا الله أنجز وعده أنجز وعده ونصر عبده ونصر عبده وهزم وهزم الأحزاب وحساد الأحزاب الأحزاب وحده. وحده. Мінекей. Şu duanı aytatken biz iki başına organda Safan tüyüne yana marfa toz tüyüne organda şularda aytatkenmiz. Ortalıkka gelgende çürk aytakenmiz. Peygamberimiz ol sahavalarına eskertip şu düşmanlar al yok, kişi yok dep kalvarsında bu sözler gelgende şu çürk ağanına buyruk vergen eken, şu çürk ağan eken sözlerde belgilep koyuptu muna jaşıl hemen şu yerden çürk ayt ekenmiz muna. Ha. Jaşıldan Мінекей. öpüp çok çürk ayt çürkler. Мінекей чүрк атып тұрғандар. Ha. Мына чүркаған аяға жауып жатады. Bilsin. Мінекей жүріп жатады тұрғандар. Ana. Ana. Geldik. Değil gelsin. Oldu. Yemek çıkıyor. Hadi. O gülüp iyidir yaptık bu arayı. Ha, nein, bana gel açacak. Gel açacak. Yel göp ayağı. Cemaat. Мінекей. Мыналарда айланып çıktı. Kettik. Мінекей. Құда қалса пүтен жап қалды, шақырына чейін чек қойды. Kaldık. Уже 4-ші жылында ғой? 5-шісіне келдік пе? Dördüncüsünde. 4-шісіне айланып қалды. Dördüncüsünde. Айланып кетті ғой 4-шісіне. Ha, o. Anca oldu. Anca oldu. Ha, yok. Neyse. Aşık etmeyle. Anca oldu, aşık etmeyle. 4-ші oldu, 5-ші oldu var. Canım buna Türk'ü etti da. Türk'ü. Ne kadar altı olur? Ha, hayra bu neye kaç eti olur da? O altından jet olur. Ha, buna hazır. Hayra barıp hayra gerektiğimiz de. O var kayra kadar. Buna da tüketkenim de. Hazır ошондо канчанчысы экен? Hazır altıncısı da var. Yine beşincisi de. Şimdi gözde altıncısında. Hemen jet olur. Hayra gelse eti olur ki. Ha. Hazır beşke çift et asılız. Мінекей, урматтуу көргүзөлүм. Барыңыздарды Hayra gelse jet şakmaya tüketkenim. иншалла Çaştı kıldırat gelseniz. чачты көтөрөбүз, иншалла. Бул жака чыккандан кийин абабызды көрүп коюшат. Hava bana tüketiken şimdi. Özüm yaptı da götürdük var mı? Ay. Evet. Bir vurur. Özüm yaptı. Мінекей, Daha kişine vurur. мінекей, урматтуу көргүзөлүм. Өзүңүздөр көргөндөй, мінекей биз Лекке шаарында Кабан айланып чыгып, андан кийин уже биз Сафа деген тоосун айланып жүрөбүз. Анан мен алдын ала айта кетейин сиздерге.
мага дуа кылдыңбы дегендерге алдын ала айта кетейин. Мен баарыңыздарга дуа кылдым, урматтуу туугандар. Баарыңыздарга дуа кылдым, ата энеме дуа кылдым. Мына ушул дүйнө жүзү боюнча баардык элдерге дуа кылдым, туугандар. Баарына дуа кылдым. Ооруп жаткан инсандарга шифа берди, дуа кылдым, туугандар. Кыскасы баарына дуа кылдым, туугандар. Карыздары барлар карыздарын кутушуна жардам берди, дуа кылдым, туугандар. Андыктан эч кызык болбоңуздар. Колдон келишинче дуаларды кылып жатабыз десем болот. Иншалла сиздерге дагы бул жакка келишине Алла Таала насип кылган болсун. Мынакей мен карадан эле наржатты көрсөтөйүн. Бул видеону көргөндөн кийин сөзсүз түрдө лайк басып, коңгуроо басып, чын басканды унутпаңыздар достор. Ол туруп тура эле эмне келишмей. Мынакей Şokolade. Açın tarafı. Akıllı kıyımda verelim, patok koklayalım. Söp. Kurmanbek Bey. Kurmanbek o. Şeyh. Oh. Türkçe başla qanday oldu? Alhamdulillah. Mına umra malımızdı бүтөйүн деп калдык. Сафа жана Марвада жүрөбүз, 5-шаут. Жамаат красавчики. Жоголбой, жүдөтпөй, какатпай, жакшынакай уюшкандыкта тартип менен ибадаттан каратабыз. Аллахыбыздан кабыл кылган болсун. İnşallah. Аллах Таала ар бириңизге күйгүгө келип, ушул амалдарды кылчу кылууга насип этип, тауфик берип жеңилдирип койсун. Mine hörmətli qızlarım, bardığınızın dualarınızı kabul olsun. İnne safa el marva min şahain Allah la ilahe illallah vahdahu la şerike lah lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Mına getirmişler.